Kan very toa minin kaka vlog zinga kan breakfast kan ilo wacho wachen hey minin karwa sura boyin po tuna pot claim tem na la suri vlog Melvin sports car kan momos ba na ka hey kisi ko rin jam to ka tuna kay hal don ina englo baya hello everyone, welcome back to my channel ka channel la kala welcome lai che mino la subscribe lo kamilo subscribe bula chan ka video without skipping milo and saknge nge cheu then ka video min lo like kula min lo share saknge nge cheu hemi clips hi cholni zing car clips ania zing ka thoma sabar hi ka morning drink ka vlog masapo in lo entonga noni juice ka in china noni juice benefits health benefits ani tama sugar tan diabetes tan then bp tan pumlam tan te cha chan hey ka tho cha yan thor te blue po hi minzui wang zanan tho wa zel ka tho to chuan an man ni chum ngai thei lu to ka chuan ka morning drink ka inzo khan darkar half an hour nge darkar khatnuwa hai breakfast ka tichina breakfast cholni zinkar khatlem ka thot like breakfast ka siaman lawa chu wangchon bread kha ka zunga fridge akhan ka muzola kan pa blinkit amin order sakro ka tia blinkit atangi min order saka brown bread le thing puisan ka breakfast ka ina hey tuna han thor le blue an una pani han bread ka pek lai me kania ani chu brown bread thian du khoba amaglu tuk white bread ka pek ang hey normal bread ka pek hian an ei du lawan mani chu hey wheat bread brown bread ka pek hian brown bread chen ei du zok china englo hey ka butter ka bread han ka butter ka noi lai me kania ka butter ka free cha ka lo da lo tight lu tuka noi po ka noi thei lawa ka phone tian ka ei top no chuan chhun lama kan pan voin chu chhun chome ka siam anga tia dal ghosh mutton kha youtube channel lo ena lo siam via hei recipe ka lo record thengila ka next vlog ka nge ni danga te recipe ka lo share don ania chuan hei market lam ka kalam englo video ka lo shoot am
G20 wang public motor vel te tlem lu tok motor pan om lawai lockdown ang cha lockdown monik lockdown ang cha ni he kalkong sira ve min zo tu pa ka muwa tailam thingpui nen me tur ka tia ka pektira pathum vel नमक लगा देना हल्का हल्का domdoi kaval lei luka roasura voin chu dilli hai ka huwa kasam zong nen ka huwa kai he mi drum stick nania he purun yin simple akan to bina tuya kanin bulahan achor thara kaval lo he domdoi kaval roasura ka huwa tuna chuan tlai dar ruka chan veri towa minin kha ka vlog kha kalo continue theilowa chan chu ka battery om bok lo nen ro sur bok nen light om lo nen chu ban chan ka phone kha ka charge lowa voin cholni tlai ni towa chuan melvin akan wa pick dona chan chu income zo khan melvin aka heta kala om du tia biakina khan inglo chan vel te khania tuna tlai dar ruka chan veri towa kanwa pikanga voin to lipstick kan hoina salat tukani he darkly lo tukin kashya zinga rahan breakfast kan elo chu wangchen hei kara hei ka yang hei hi suji le dry fruits vel ka kang pol ka ti engtiang ka tiang ka ti huya chon desi gi ka telbo ka e breakfast kan mistian hei ka i cheya ka in chin ka ti ka e chin ka ti minin kharo asura voin po tuna po claim in la sudin ka shiaro ten kan date ten kan टिफिन का नहीं सिलो हेते अन का ई तो बैंगलोर में विला था उनका रेडी हो गया वो शिफ्ट हो गया मोमोस ए तुरिन कल में का है थिल शिंगान खुही एंगलो रेड लाइट बुला स्लम एरिया निया हेतियान G20 वांगयान एंगलो स्लम एरिया हेतियान खुवे का है ही एयरपोर्ट कलकोंग लम panlam ania chu wang chuan slum area helaya slum area reng hitian green color parda nan khu veka modi sarkar in mire thei ho hetian G20 wangin na khu vekan ta tunlai chu headline lutuk Melvin holamin momos kai do tia momos counter jan hom alawain kan en ai ne po kan en to munir ka bo kan en to basan kunja bo kan en to kan ho zawlo achan chu G20 wangin counter shop yan please win englo an phallowa chu achan counter top momo counter ve retyang counter shop hi police in englo an phallowa chu wang chuan momos e tur यहाँ पूरी गाड़ी भरी रहती थी Momos ay na tur kan Mizovlog. Siya. Sports car होती है. Englo momos kan Mizovlog अपन Korean noodles restaurant oma tu asan kan ba. Lang. Chalo. What? Papa. Hi. Hello. Hello. Subscribe my boys. हाफ वेज और हाफ पनीर हाफ चिकन दे मटन है क्या Mutton का भी है? हाँ कितना में जाएगा हाफ मटन भी दे दो फिर बोला है और चिकन भी बोला है सर मटन भी चाहिए ना आप ऐसे बनाते हो
मैदा तो स्टीम है वो, इनके स्टफिंग ही ऐसा फ्राई नहीं करते शायद ये। गरम है। hetian momos kan ei zo kha ing lo ke man veg kai an veg ka tui ka ti vak lawa tun lai chicken momos kai kai shi lawa kai ma chu san kan pan ye claim box si thi lei turba en le lo kan te hetian KFC ang do store grab and eat khi kan valuta chicken bucket kan order chuan enge cheesy chicken nuggets le engeo french fry kha kan order hey momos kan ezogon melvin cold drink kain duatia cold drink he machu here tuka chu wangchon cold drink te hi ka petina machu kan ei zo kha chicken fry vel chicken popcorn vel te kan order kan pek tira achan chu ruan sur le to tuna por wala sur cham cham me sur bak lo sur na sa bak lo khonge le aw hayan pa fine Kila hiya kan momos wa ei na kha hai किसी को रिलेटाउन तो का तू ना कहीं हाल दोन है ये बॉक्स में क्या था वो बॉक्स में चिकन क्या था मैंने देखना चिकन चीज है यार मेलविना किंग सो चिकन चीज फ्रेंच फ्राइज अच्छा फ्रेंच फ्राइज दूसरे छोटे पैक में होगा चिकन। अच्छा है चिकन बकेट है यार कौन कैसे लगेंगे चिकन बकेट का नहीं मैं सोचता हूँ चिकन बकेट इसको हाफ हाफ कर देते बहुत ज़्यादा ध्यान दे देते नहीं बिना इंग्लो ST क्लास वर का पॉलिटिकल फिजिकल मैप का तीतु हा गलो थेंगिला इंग्लो मैप का ले थेंगिला हलाई दोरी स्टेशन दोरी दार सो मचन वेथले इन होंग थीना पुना दार को अचन वेरिया कवा एन लोग तेन ले होंग लो भैया पॉलिटिकल और फिजिकल मैप है देना 5-5 दे दो पॉलिटिकल फिजिकल दोनों देना 5-5 दे दो दोनों 5-5